بردên karûbarên mirovatî vî stevalek bû tev awarên ser bi parêzgeha Duhokê ve li Akirê encam da. Di vê vîstevalê de gelek bizav û çalakiyên cor bi cor hatine encamdan û awareyên nû hatin ji Mîsil pêşikdarî dikirin di vê vîstevalê de yên ku nûke li kempa Mamilyan li Akirê Akincî. يعني ما شاء الله اهتمام زين يعني الوری پیتدانا که باشیه هی به تایبەتی بو آوریان لوی دوره و رزگرتن و هاریکاریه هی و برول خورات بند به شوک اکتیو بو آکنجین به دوره و بار آسایش و رخراوات دو کپیت کامروواتی ده الوره والاحترام وقمة الإنسانية هنا. Arman ji vê vîstevalê ew bû da ku aware û xelkê li gund û bajêran têkelî hev bibin û bi çavek mirovatî û viyan û bêyî cudahî temaşayî hev bikin. Ormancı avaku panaber و آواره و خلق ما خوجه زیادتر هفدو اکودوم نیاسین ما حتی نکجی چه آریشت ناوی اولی و اولهانه و نتوانی نبوینه ما تنید ویای کو ام زیادتر وی بکین ری خوش بکین کو خلق ما پنابر و خلق خوجه و یه ازدی مسیحیان مسیحی و مسلمان و ترکمان شباب کمی پیکاتت کو هین اکود تکلیا و زیادتر بید گله کو زیادتر اکودوم نیاسن Bajêrê derînê Akirê tev awareyên ser bi parêzgeha Duhokê ve hembêz kirin di vîstevalekê de bi navê vîstevala Pêkvejiyanê. Selam balayî dengê Emerîka Akirê.